достар. Бүгін біз сіздермен менің соткамды обзор қыламыз. Бірінші бізге керегі не қайда? YouTube'ты көрейік біз. Соны копировать етеміз де қазір. Достар, міне. Мысалы, бүйтеміз. Добавить place дегенді басамыз, достар. Создать новый place название. Отмена мені керек емес. Кім айтты тамаданың бәрі пойдем. Мінекей мені. Достар, қараңыздар. Мені, кім айтты тамадан бәрі дегенді көреміз. Сосын өшіреміз былай істейміз. Жоқ. Оны қосамыз. Создать новый place. Place создан. Енді бүйтіп шығамыз. Көреміз қазір. Менде давайте етілді ме екен. Міне. Рейші. Көрдіңіздер ме? Оппана айбаны істеу. Қараңыздар енді. Рейші емес бұның атын. Енді өзгерту керек еді. Қараңыздар достар. Көреміз енді. Алло. Я тамада. Боспын. 200 мың теңге. Алло. Да? Қалайсыздар бәке? Жақсы. Боспын. 200 дедім ғой. Желме бітеміз. Залить из плести. Мана удальчить чекок. Мана. Достар, мен неткен басқан ойыным, достар, қараңыздар. Дұрыс, мен сіздерге тағы да үйретейін. Мысалы, сіздерге GTA 5-ті көрсетемін. GTA 5 дейміз. Міне, маған мынауын аттелге. Ну, а сегодня мой ролик выдает вот эти вот крутые. Bitemiz diye basımızda создать новый place дейміз. Потом GTA 5 не жіберсек болады, достар. GTA 5 GTA 5 ойыны place создан деп тұрдырыш па, достар. Өзімнің неме кіремін мен. Қазір 5 минут. Қайтып келдім, достар, мой канал. Міне, GTA 5 ойыны. Міне қараңыздар. Ну, а сегодня мой ролик выдает вот эти вот крутые ребята. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. А если же и ты хочешь оказаться на месте этих ребят, то просто поставь лайк и напиши свой крутой и креативный комментарий, и ты обязательно попадешь в ролик. Друзья, совсем недавно мне открылась собственная... Вот сюда заедем, чтобы нас не поцарапали там и так далее. Вот здесь тачку, в принципе, бросаем, ребята, и все. Я сейчас пойду покушаю, и тогда мы уже отправимся на дело. Так, ну что, друзья, все, я перекусил. Чуть-чуть заказал бургеры и колу. В принципе, мне хватит. Так, друзья, сейчас, в принципе, у нас еще рано, мне кажется, для угу. Битемся инда. Подписки, посмотрю. Плейс будет точно только к вам, дети. Анадырым сан, нолик кезетейінге кіреміз. Және де мафияның соны дейді. Давай посмотрим позже, давайте плести. Создать новый плести. Мафия. Он бесінші екінші плейс создан дейді. Енді біз
битемізде өзіміздің каналымызға кіреміз. Және де GTA 5 ойны көрдіңіздер ме, достар? Понравишься? Көрдіңіздер ме? Жаңадан дейді. Түсіп болмайды. Нагрузки деген жерімізге келеді. Шында менікі келді осы жерге. Мен бірақ мына дискке салып қойған болатынмын, копировать етіп. Или мына рабочий столға вставить ете тұруыңызға болады пока что. Міне достар, енді осы файлды скачать етсеңіздер, міне 1.8 дейді. Бұлай жалпы 1.79 гигабайт, мына жақта 1801 деген деп тұр, енді 1 миллион деп. Енді осы файлды достар ешқандай ашпайсыздар, сразу копировать етесіздер. Міне GTA 3 деген файл сразу копировать етіп, достар, GTA San Andreas деген ойынды тауып аласыздар. Компьютеріңізде көбінде S дискте болу керек. Егер осы ойынды тауып алмайтсаңдар, дәл осындайды мынандай поискке GTA деп жазсаңыз шығады, достар. GTA San Andreas. Түй, достар, бұл емес. Лайк. Менді не қайда леп белгісі. Достар, сіздермен болған мен Расул. Каналыма тіркеліңіздер. 2000 лайк жинаңыздар, сау болыңыздар.